ODM tunataka power. Abasaba igakorwa sorogongo rwa gusina nene bari nsegeria buri limanekanite na National Broad Based Youth Council itukuri ya rero niko bomeranira sobwamo nijugirimo niko batebire ngamba tukunyaraka bakomoko boko mukonyi weke makirikia ODM uyu wigore umugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati ucha kobanga nero mukonyi w'umurayi wense inse serikali yobo mu engare yani Broad Based Government. Lere tumiranaga abasaye bale delegates we kiama kia ODM na abandi bale supporters ba Broad Based Government aso kubura ninga itorochi buna abantu bake na indenga itorochi bunege sakukyo mugusi aseri tukuri rero twanyare kurigere na koranga intune sakukyo mugusi Musike Paul Simbarati nera tuzate kusuguma mutwe aso mwaka 2027 ase ekeminano kiriyo kugamba ne team ya Broad Based na intwe tonyore mu deputy president mutangani kurwa sense yote ya gusi bakurawa amono munyakiro bobo asirita Befon Magare nigo bayenekire ngamba kunyaraka bagutara chintanda au emergency ya Kenya unenchire ya moyo kuriyo kwegwa kuboko kwa Paul Simbarati aserere ubwo ba serikali me tumiranira na kubura ninga iki togo chake sabali yo gutara nsengi Kenya ngima kuruga se sinyo ya gusi ntubuno mugusi asenga kia 2027 na indenga kinde nturuchi kwa base opposition tuwabira opposition asenga kintambe abantu banda baye guchipara abantu banda baserukiye skuru abana banyora obugumobuya intukerenga kitwanya kubwati abarayi baito batoira sense ya opposition niko bono baganira serio gierimo igisagukiye mugusi ko mubwatera koboko Musike Paul Simbarati asekiria rere nganiga bwateri bagarigi yana recording y'uburayi ilio egesagukiye mugusi na kirigi kwenyorera ribaga ase serikali egesagukiye mugusi asenga kiende ntutaiti kororekana nga intukerenga ki abantu bakubagana ebinto babagana bakora bamagocha seita antu batwakira chingobi batutebina tokanye ngakina chebera ntoko swase serikali tuwasabire egesagukiye mugusi yonse pi tuwasabire babwatesie Musike Paul Simbarati gagwikaransa semester iliyo kugamba ekiama gya ODM gikwamba nekiama kya UDA tonyora 50 ya serikali ningana igati abasaba igabayiro koboko na kuliranga matunyaraka bagusira egangeje iga elio gwikirana because ukiangalia kutoka Kisii amefanya maendeleo na bado anaendelea, so like let us support the group of Simbarati so that venye yeye ni anasikiza maoni ya vijana, so like atatusaidia sisi kama vijana and also atasaidia nchi yetu ya Kenya. Ndukoro gusi tonyorege ndase serikali egingo reporter ya Gatembe inchi gonguru kwa Polycarp Okara.